tado moliat itu patade batadi saluhut dengan di basana nama dongani perngulut satu tikion toho di tikion boy hida marbungu dari nauli di bulan nadengan alang arab dohot tita tajudo ijo yan akon nami do sokon nama dongani hida dia kapan ortoron alani di suku kami majo di hamu pada nami mulu manok sata mudi alaman nami marsuara madamang gabi mangkuri na horas nami parjulo tadok mulai dia tomata na martu di BTA siala asido hotolong ni rohana setabi dak somoni nak keningan na husukuni marsuara madamang mulu noksa di alaman nami mau lihat mamang nunga takas di begi sivarion nang sahat to di alaman ni utanami nunga takas di berek si malolong nang rap doho tami ditikyon jolo du pasatami majo songon sabti nami tupat de nami nang roma dongani hami di uloni yanakon nami ditikyon songoni madi hamu pada nami gabi ma raja nami molo noksa tudamang persatia siak kami asa sati mauli masati nadengka 7 non dihami napungu dison alani dilihat kami mempertikia tudamang Mauliate ma di debata maulate ma di hita saluna tarlugo bima di hamu pinoparni silahi sabungan boru bere na dong di pengkaburon nang song di saluna udanganmu raja nabi raja beloni dok na tua asal dibuat buat di dada baca kita di napuran tung takas sudah hamu dan iraja pahok buni namora seboto ada nang kaparuhuman raja nabi raja belon di pasar tamuson pinggan nahok di dudana namarzion sati madingin parbuepir sati madingin sati batugu nabi adi pinga pasu di Batama na meringiring jalan manuguro guluhuk mahmu nabota paso-paso matutu atau untuk bir mapoki bahu baru patan bir mata di masalhuna luju-luju nangaka dapat pengomongan matutu di pasar tamu raja nabi dison napuran tiar martangiang kutu di bata asotiar hari labul sot dari nama muka ni manong aina ni manghujungi ulauta dirsadarion daw makabatabat ipaso-paso anak kana martua di bata matutu pada di pasar tamu raja nabi dison ringgit situ suara dapat tepat bani amat tapa maretata si palasroh hanya mata raja si pagok haju ni natta sori bada aserok na tua satu bidaga di shopping ginokak ni kusanggar mapori hulu bang masa tua asatung sinur nabi nahagabi na diula horas pada ngomong nak pertiga-tiga ibu rumah goreng kana metek saur matua kap aka naposohor bau dibulung dihawak kada tua-tua gabe raja nabi raja balon nama nukum mahami songon batara garumu jolelang na dosu jolelang nang dosu nukun raja nabi raja balon idia malalana idia mono idia matana idia dudukna di pasar tawi songon pinggan panukunan mau lihat ma raja nabi gabe majalah horos jamu pada nami idul itu tidengana dinang di pasar nami songon sakti nami maradopok kamu batara guru dongan nami di ulon yakainaken nami di tikion cakas do di bereng damang hami di sumar bungu paparan de punami raja silai sabungan nagabi do boru bere tabul mobima yanakon nami merhite punguan paparan raja silai sabungan naposo punguan naposo mulung paparan raja silai sabungan boru bere ibe bere nadong di Pakabaru marbikas matutupan di nami dia kalas ni roha naung di dabo ni paparan nyo puy marhite pumuan na po sa bulong nung gonop umur ni pumuan on 15 tahun ido dalan na pa din namin di Johamu damang nalaman dongani hami di ulon nami di tikyur madongani yan akon nami on ido nanay kalas sono nami songonima sitakas na songonima padohan nami tu pa din gabi pasatay ito Mauliate ba raja nabi raja balon abang na burju na ulang tahun dah dia guarnak ti raja nami gabi pamita mama sumata martule bata tarlumobi di sahara ni daw pumu sila isa bunga don na baru taparta na ulam sila isa bunga ni dak na pajologo mo pabudiuhu Mauliate ba raja nami muna suhud sonari pasantay yung auto hamu pinggan naho di hudolan non horaso kauma toluhali asar pa martamia kita di nama muhai di nama nongai saat nama ujungi amatta di Batama nama dongani tauras merasa kau matulu hari hanong baju raja nami
Hupar sina bulu ba sa toko. Tiyo jom. Asa buat getek no. Boleh buat na pora-pora abang yun si baut. Bolong adong las di roha di pagok Makkah aja. Iya. Masa pula ada sobat tidak? Gabe matutu jala horas saluhuna dihamu pada nami naung manguluput akka pangidon nami asa amang pada nami hamuma nama dongani hami dusudie akka panortoron nami anon terlumubi yaka ianakon nami asa songon tungdo hatani natar surati Tuhan tapi di bangiduro marhiti ogung dot uning-uningon nalau pasangapon ibana diang kalas niroha na adong dia kana tinopana atau rahma hita madokon tuluali horas asa baik damang ma godang mula-mulai mau lihat mamang nungali baik damang godang mula-mulai Oh, gabi tulak gabi. na mula-hula guhami marsobat wa mata debata bisa lu dengan nibasana tuhami pemparan ni opunami raja silai sabungan terlumubi tua kaya nakon nami ni son anak dohot boru dohot berek nang ibe bere baik damang ma godak sobat-sobat mau lihat yang apa nami tanyang nami dotu amata debata asal lihat pun gabian lihat parhorasan dihami saluhuna na pengudison terlemobi matu ya nakon nami anak do beru paparan ni raja silai sabungan marhite naposo bulung di ingana di tikion baik damang ma godang lihat di
Mau lihat tema pada nami.